Iyo, malaw mga pangin. Koy luen ni pa koy hangga lau amia koy fkaria tu watu pe. Ka koy afe mayen ni he afe mayen ni he aso maja. Baba haya to ki nga au koy ni ma ki nga au nga koy ni kakai. Koy koy ki fountain ni koy ni. Pe koy ki vai mapuna koy ni. Koy hangga te au na ngahi he tahiwa fitun nima. Na ngahi he tahiwa fitun nima. Koy ya. Pe ko whakamalo ia he ngā ue. He whakamalo ia aga hana whakawhita ia ngā ue. He kakai ni mau. Matua ia ngā ue. Koy awhi mai ino o ki whakarea atu. Ko ki whakarea atu pe ko whakarea ko whamanatu atu ai whaito'o mana watapu. Whaito'o mana watapu pe ko hono tapao mana watapu o ta mana of mana watapu. Koy mana watapu o ko whatu aki ia it has 4 components, O ko whatu aki ia ai ngahi whaito'o kehe e whā. Ulaki ko e tau whaito'o koe a tau tolu koe na koe whakatonga. Tau te whito ki he whaito'o whesi ia, Ki he whaito'o koe na koe ki he ngahi mahaki o ku asi he sino ka aku kage mau mi ai o kage ai hano explanation ia ona pia me he tapi he kau toka tama me Kage ko ia ko taha ia me ko tau whaito'o tu whanua ko a tau tolu ko indigenous pe ko traditional whaito'o ko a tau tolu tonga Koe oku inusilani oku whaito'o ko e kau Māori. Whaito'o e kau Māori pe ko rongoa Māori. He ka whaito'o mirimiri mai yeah. So it is important pe oku whia ma'u ia e tau kakai mo tau whaito'o whakatonga. Oku whia ma'u ia ke resisita i he whanuan. Oku whia ma'u e tau whaito'o whakatonga ke resisita i he whanuan. Which is part of my mission is to do that. Ko pāria oi misiona koe pe koe taumua ngā ue. Pe ko taha ia a koloa ngā ue koe na koe pe koe kaula a mana watapu ko hono whenga i ka resisita. Ma e tau mea whaito'o whakatonga ko a tau tolu. Pea koia o ku whia ma'u ho mau toko ni tainga. O ku whia ma'u ho mau toko ni. But that's my mission. Ke whakatu'u e tau mea ke hange koe mea koe a kau Māori i he whanuan. Pea kage ko taha ia o ngahi kawenga ngā ue pe ko taha ia ngahi mea ngā ue koe na koe a mana watapu ko e tau mea whakatonga ko a tau tolu. Ai ko tau mea whakatonga ko a tau tolu o ku whakamau ia i he whaito'o mana watapu. Pea koe mea taha koe whaito'o talanoa po talanoa wawanga. Ko ha'u pea ta talanoa mo koe ke ngahi mea teke mo ui me iai. Koe ngahi mea o ku ikai ke tau whakatonga i tau tolu koe ngahi mea. Tau te whito ke ngahi mea. Koe ngahi mea o koe ngahi experience mihi e tau childhood ko a tau tolu. Koe ngahi experience mihi e tau ngahi relationship a tau tolu. Hange koe Māori
no for mari o kai ke nga o no for mari o ku dysfunction he o ku ne we sia ta fa kau tau pe he pe tau to ria sai pe ka o ku nga o e i he tau fononga or how we are as a person ko wa ia pa ko tolu ki ai ko fai to mana wa an kon ko lai tala noa to ai a fai to mana wa pe ko ia fai to mana wa o ku fu ma inga api to mo ia ke tau ma ke fai to a ki tau to pe ko hono fa fai to vai mo ko ai ko tala noa ki ai a fai to vai mo ko pe hange kau vai mo ko he pong pong which I do it and I suggest it to people pe oku ikai ko ha me ape a ko me ko ia o fa man lah ia a ko therapy so guys ai ko tala no ko ki he mana ko e mana wa tapu oku ke ma ko toa ai fai to ke e fa ko ia I he fai to mana wa tapu pe he ko hono that's the mana of mana wa tapu pe ko ia mana wa tapu ko the power of mana wa tapu it is a collective treatments o fai he mana wa tapu aia oku when it comes to time cost and time oku ma kono o hinga te ke foi ko ha upe ka te au pe ko ngau pe mana wa tapu you don't have to run around ke lere ke counselor pe ko talking therapist pe oskoia pe ke aluai ki he fai to mana wa oskoia pe ke aluai ki ha oskoia pe ke aluai ki ha fai to whakatonga you know oku but anyway ke fai to whakatonga I don't ko fai to whakatonga ko o ko fai a fai to ko na ko fesi ia mai mea kono o hinga he na training he ko lolo tonga training kinesiology ia so bit of mix of palangi and whakatonga when it comes ke fai to whakatonga ihe mana watapu so guys that's the power of Manavatapu or the mana of Manavatapu. Koivia and Manavatapu. And basically the reason why ako fai ko Manavatapu, ako promote a Manavatapu, ako tuak ya tuai a Manavatapu kamatu. He ko o mai he Manavatapu o atu kamotol, ke mo access ki ai mea o ikai ki access ki hatau kakai pasifiki, kakai tamo he mo tau tol tonga. So ko taha ia o ngahi mea ko na ko o whai ko he mana wata. Ko hono o mai a ngahi whai to'o o ku ikai ke o ku whakamoulaloa ia i he taimi lahi, i he taimi taha. Pea o ka ke tau access ki ai. Ka o whia ma o ke tau access ki ai a mamani ia. So that's that's the underlying reason why I design or create the mana tapu to do that. So ko ia guys, ko mana tapu ia. Ofat ka modol mo ai lelei pe ahon Okay, bye.